so at the tabuno atoma me Morrison Cynthia so se wonti me enko kontekure enko premra shebedwa akonwa won mpesua so ho yaka say ya no nipa bi ekyerese nkebe ya ban ne hwe na de apotoka sem watu din say state of emergency no enka won declare ewo eye galamsey no ne kono akwa ye den na so panyi bi aba bekasa e de afa ho ye de emunchiremu e ba bedan mu ye ka say ya na rehu sem bi asi e wapoye mantam ama enipa bese enan watina nanom e wo ense do ya ye de munchiremu e ba be ma wo wanchi mra hwebadwane ye wo won so akwa ya de fefe bi a ye de munyina nsem e ba be so mo abusia 21st clinic sciatica hospital pay wana waso yasene ama eye kase ye de eba besom wo wada roma osisi echintini ye sawofa oto ase wo ekosi wo 19 hono de ha wo bia no yade de na kira kwan no wo kwa akope na yade sa e de afri wo ebusia osi enka nche ose ya frɛ na watimi aba beje kwa hosan e de afri wo 0540311311 Sompa chede anu so gusu a ekoso wada roma eya abra nefa wo de kakra be kan ye de ho so Sompa One Media Foundation yese ye mama kunafo enwisia ne nyanka eni age wo bronya yi mu ntene de wo bia no se ye ntomanta de enuane so na ye anwa tentimante se ne de keka ho a wada roma na wo de abakoma se ase sunyane ena afenso nkranza wo de ne yesika ye 0598 459802 na wo de afaso OCP Ghana Limited won fertilizer no so so ye chisanso and Liberty Conference and so ka ho a anope ye de dime mo me di ohene ire maame akua yebua asiama bronya fe nje brani adaje na ensem no sene asitia no yentime emfa emamo oba panyin ya otosumienu ewo memo ase no no kro ya Dr. Mahmoud Bawumia ye Dokita Frank Emo de ama MPP amanyoko ne ho kene twetwero mutwo no wono so de atomozlamifo nyina anim se ebre na so kantete ya na yi wo makwa de fi o ma memo ene de bre ahodo se ne mozlamini entimi enni dom anim ye kwa baabi ana o makoko ko mo ho no wo se sa bre ne nyina da no ayetete kwansem ene tete kwa bre enu nti omuntu ne nyina ngo omachi na wonom nya krado se baabi adu ne de wonom nyina adu omo ho ehyem ewa amemo kwan so nti no se be ye omanchichire be koye ama asetene mo so asi ye de ama wo mu nti no wo mo nya krado se ene edi brebia no mo so be ye mo so be kwa akoye no makopribi na brekro na nso makoye akandifo ewo mem ase no se be ye wonom nyina no wo betimi aboa enkaye do amye nyina timi achechire wo menye yenkonkotie Hajia Samira Bawumia ne nsem ne bimra exemplary of character. We live in a world filled with challenges: inequality, poverty, injustice, and environmental crisis. As Muslim women, we must recognize that we are part of the solution. Our faith equips us with the resilience, with the compassion and wisdom needed to navigate these challenges. We must also be bold. We must be courageous and confident in our ability to make a difference. We must stand firm in our belief that we can balance tradition with modernity, that we can be devout Muslims and forward-thinking innovators at this time. Let us empower ourselves through education, through spiritual growth, and through building strong communities. Let us empower each other by offering support, love, and encouragement. Ebusiani okasa ye Hajia Samira Bawumia ena otrese obia enya krado muslimifo ma no so betimi akwa akodi animu bi ewo dibra hodo se be ye betimi akyekyere wo mayi ni semi nyina ne tojwa ewo asante mantem asenom ene central mosque wabra wade wonum nya nhyiamudie na nkasa ho dwumadie bi nso ekoso a woda ne nyina echi edema wonom ne die no echi no ena association of Ashanti regional level mpacho no ena ye president edema wonom Yerua Abdul Hakim Razak ono so edensem etu dwapa etime me edie no echi yenkoti ono ne die no somra. The
say reclaiming femininity, the Islamic narrative. Sasa de baya manso ebenya wo aginabre e was society mu ba yenye no nkremu kwan so ene na message na ye de buy ade ba ko na ye expecting say omo benya that motivation sa when is French oh mu say wo mu so ye nzongo form ma ne mom omutimi edru bia bi wo society mu and na ma yet me invite ye second lady Ajia Samira Bawumia said be ya ye man ben say ye nkrim form penifo na wo modru sambe menso no wo mo ben ye na wo mo ben ye no so na say wo mutim de kasa kire ya ebe mama ye that energy no said be ya ye man no so be tuma wo say enye senior high school kwa na wo say e yo mo last stop nti omutimi cross nko university na omutimi nipa tisu ewo Ghana Ebusia nipa yetin nkan Ghana Muslim Students Association no one can the force president ni din ene Abdul Hakim Abdul Razak ye kwa yenim na ye remo ewo Agona West Abaton Pesia so ewo emfifi mantemu Mame Cynthia Mamre Mollison wono ena empempen ya wojemu semra shebedwani edema adehia ye won patam ho na san ene wono meko abato so ahwe apre nkofo ahodo ye obetimi ase gina mu biem ewo MPP amanyoko ni dimo ewo bra shebedwam no eyade a wono makoyi nipa foforo na no ena akato ne bloaba ne dwumedi akwa awieye no yante somu yante jame na nsan yadade ehu ya ne samame ede aba betu dwaso ne MPP amanyoko ne tonkwanta eyade a wono mapai mami yade a MPP amamuo kura no waba beye soafo ya wo hweye ema enkwada ene ma ne mema eho bambon nsem no etimi giragina ye na obi nim adekode ntia se wanto ne dwumedie so anaso mu yi nipa foforo no sesenyo ene wose ono kura obekwa kontekoro no akoto ne dwumedie ahodo a be semfinhia kakra ne obeba hya ase no na etimi aboa amatememfo ye omo wompesua no so no wonum ye die no watimi ede ama wonum aboboa no ama awie mu duro ede ama wonom ensemi didimu abusia kwa akwaduru mu ewo district magistrate court ye no ewo Agona Swedru na no ena court ne tenase no abusia wonom de tabono akwakoto no so se wakwa gina mu pa se independent candidate no aprem na hyebedwa edwa ewo eye empesua no so de enya ade a wonom so ebepene ama bibisa so etimi akoso enu nti ye kasa ya no Mami Cynthia Mamre Morrison ni so ade hunu ne da yeso ene ne da wubo ahodo ne ento abo a wakọ ekire so bekọ akọgiram se kontakre na wakọ akoye mra hyebedwani ni dwumadie no na watimi atoa so no enya ade ne nyina ebe mo fese district magistrate court ye no wo Agona Swedru no ekire se sajinasie no wosi a enya ade a ebe ye Yetwa ensem no so na yabo awuramu galamsey won sensem ya da biara da ya nugu so ayeka no enipa dodo na ekra dwen kwapa ebetimi afoso na yetimi etu asefi se aban ene task force for awodo ya wode wonum eba ye nyina no kameya yesase ne nsesi form ankwankosi aga aban no amoman ni nyina de so ye na akonso office sekatwitwi di ahodo ya ye peja ye de ko hyemu ye tu galamsey ase na nse kra de chamfanya ye hyehye no ene ade no enya asem ketwa na so ni nyina mu na bi kire se katumikrata na aban no wade ema small scale miners no so obetimi anka wontre mu na woma ne nko nipa dodo se be ya galamsey ne nipa bejaye ebi nso kire se aban ne mie bi adwuma na wonfa mebro fi se unemployment rate na ekosoro no galamsey no so fa nipa dodo na nti uka se wonu menjaye no so bekwa akoye asem edi ama oh my Ghana na adehye bi nso kura de a wo kire ne sai aban ke be ya afa utumi na gina so ne hwe ne tu ase na so ne nyina mu no Professor Kwadwo Apiaje Atria School of Laws University of Ghana ehwo ena wodi ne dwuma wono so de nano atomo bi ena wo kire se baabi a edru ne de wo senka ye hwe ne ye bibi fa wo na so no nkofo nsem o moka ene state of emergency ye mfanto galamsey zo baabi edru ne de ano ode ne sasrafo okra na bebo muntingu monten so na ehanye hu no eno ena ye wuratua kire se enyanduru hokola
yenya no ho fi sese ye kase ye de saade no ebe mu a enya ade a ebe boente no ye hwe so anko yanim na ye mpre kwan pa ebe fa so apepo masibre e de ama galamsey na situo ye pese ye tuo no ne nsem no enrada e na wode eto yanim sei. So because the galamsey practice, the government is hesitant to do so because the galamsey practice is backed by or it involves campaign financiers. We are in the campaign season at this time, and at this moment, the campaign financiers are moving from one political party to the other, especially the NDC and MPP, and negotiating and renegotiating and doing horse trading with them. So the fear is that if they lose the backing of these financiers, they are going to lose in the election. It is not so much about galamseyers, the small boys and working in the pits. They don't have much power in terms of even how many votes they have. But it's the political financiers that are really engineering this hesitancy on the part of government to attack the issue as we want the government to attack it through the position of a state of emergency, because they are afraid that they will lose the support of these financiers. This is where it becomes a transnational organized crime. Outside the country, become networked and connected in such a way that they are not able to control them. And so galamsey is a means for these financiers to reap back some of the profit or the money they put into financing these political parties. That is why on both sides, both the NPP and NDC, they are unwilling to commit to the galamsey fight. Ebusia ni awakasa ye ruwa wono wotre emra ewo University of Ghana mu Professor Kwadwo Appiagyei atua na wotre se amanyofo ya wonum so ye bo mutiri so mo hwe nanka won tu galamsey asei womu a na chese womu so etutuo boys ne de nkomu ni sika bia nso no mpanyimfo na kwaje concession land akese ana sense ase akese na wonum atomfidie ni ade boys ne kwa na na emunya adwuma ya gold no munya said ye sito no krom £1 no say ye 9,000 and say 10,000 a me meto no mo nsem be 6,000 na chese ono ne mfa so eda so ne setie ni nti no ono na ebiebie na chese wo fa nkofo adwuma nti ba sa wonum so entimi entu ase nti wono kra de wo fo senka state of emergency no nke be yanka aban so enya no family no na ebia office ebetimi aboa na so onde amanyofo na ye nti no susu se enya ade aban no obeye sotie ede ama yenko ensemo arahosem bi ya enrada ebeto odwa no ewo East Legon no na ani enyan boss bi anase hye bi ekonya akwanhia enam so ebusia National Fire Service dum jadwumekuo no kwadru ho no na amanebo ya wone Sompa kasefo twetwe no wo bra na ye bita se ekwanhia na si ye ne kwa oboko de yesusu se obi aho anka de wasibomi na enkasa na ye nyina ye hwehwe ne nanso no amanesa de nyakopon pe na waya na ye se adan o kyeremu se nipa makomako enan ena sabre ya ekasa de omu nimba bi krampa omu fre ena wonom efe mu ehwere wonom enkwa ewo East Legon akwanhia ya ekohia ya na se esiye ewo ho no na ebusia dum jadwumekuo no de ato wonom Facebook page ya sabre wonom ekire se sene ehyen no si ye no na chi se omu twetwa krampa ansa no matimi yi nipa no na mmisi ahodo ya kyese efri emu eba no na enye asem ketoa enu ntini sabre ya kasa de na ye nimse Nyankopon befefie ama eye bilovan ya kyese ekonya akwanhia no enka ye befa ye ho adi anase ye nkofo ye ewomo no enka wonom nyina ho entechima nanso no de esie na nya esie wie kyese nipa nan na Nyankopon amfefie ntino wonom etimi atenananom ewo ensie do abusia wadaroma ko Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV ne kwahwa arehosem ya kyese ekoso ho Fast service for no bo wo ho modern ananso no bra wotimi etwitwa ehye no ewie ye no na enipa enan na afemu a wonom etinananom ewo ensie do no akwakoye arehosem papa ya mabusua enni nyina ya akona omo so o mahwere wo mo kra no so no Onyankopon emfa wonom sie na Abraham kokomo na onam kwan so so adaroma na wahwe ye pressure ne do so nti kase wudi akira wanhwe a enema ebeba no enya ade a ebeye de
yɛbɛkɔ nsɛm no so nanso no yɛnhwɛ na yɛnwuram wɔ Sompa akyɛdeɛ ansa na yɛtimi akɔ yɛnim abusua Sompa akyɛdeɛ ɛyɛ Tara One Media Foundation ɛna efiri wɔn masene mu ɛbaayɛ ɔmo se bosome yɛtwa wie pɛ na gyesa aka bɛ bosom baako na dantem no yɛwura bro nyanimu ɛtɔ saa ya na amanfo gye wɔ mani nanso no ohwɛ akunafo ɛmɔbro wafo nyanka ne nwisi a ɛyɛ na wɔn ma brabɔ no ayɛ mɔbɔ wɔ abrankɔfo agye wɔ mani ɛno nti no Sompa akyɛdeɛ se yɛbɛkyɛ kakra de ama wɔn nanso no yɛse ɛyɛ afa wo deɛ kakra bɛka yɛ deɛ no ho tiatia ne bɔto emu yɛ du a yɛnyɛ nipa dodo akyɛ de ama wɔn ma mo asetere mu so bro nyai mu no emu ayɛ anika eso adamani tire ne nsɛm na sa yantomo ayɛ kyɛ yɛ musuo nte no wadaroma Sompafo yɛtene yɛ nsɛm wo de kakra bi a wɔsɛ yɛ mo sɛ yɛ anwa sentimental anasɛ mackerel sardines anasɛ sardine na wo wadaroma fabra yɛbɛgye wo de na akɔ sukuu niema mesro yempo wa hase no nkwada no ebi ko school pa anase adesua wo niema anase niema yede etimi de kosua ade pamo anase bibia yebegye yebeda wase wada roma wo de no ubetimi de awramu ewo sunyane night market wa odru a wo se wo pesompa yebekiro ye kira kwan ne nya rubber sanso ena nkranza nso no GCB dan ni mo a ena ye wo Kumasi asenum de ye wosoame nnom hotel ho ene ye ben anasa shell filling station ho abrose ato ho tiles red and white no ye ne shell no ene shell fence won e hwa ena obehu yen sika nso ye gye ye seketo abi enhwa de wo don sem no de ma erade be hira wo se wo de bi tum na wo de wa ye de nso aba wa bla wo de to 0598 559802 0598 559802 so edi ebeba Tara One Media anase Blessed Foster yeda se papa na ebusia 21st clinic sciatica expert usisi achi entri yes ahono obi de fa benkum obi de nso so nifa de no na ya na eha no emfa woni mienu nyina kora na aka wo amo atofo mu a ana wo de na nyanka won tofom wo ho ana wo netimi yo titiriti wo nante anante ho ya wo den wo gina kwan mu ansa no wato wo nante so wo na mo a kodu ba bi sa ompabo awuro ansa ne akase bi ante anase eja ompabo na aka ho no dia mesrew to amni kanefo ni kyeremo 50 branches a to the first clinic ya bie wo mama fa na nyina no na ekokogye ayaresa anya sa de beba no enye wakono enye wanika blabom be ye de ama opa ye nka hunahuna na ye ka cho se yade bia se ye se mu de hepatitis emoja mu de anase de ben na ha wa wo ho nsem a o se fabra na wontimi eboa massaging treatment ye bi ewo ho wo de wonya de kolampo na kokotwetwe widie mu ohunam duane na honam ni sisi honam so na aponso esisi aposo enfama edru dwada watimi akọ adwuma ye saso na laboratory test awdo bia ye bi 0540311311 0540311311 ebusia yadaso wo South Africa yewura mu ewo Europe koye to wie hwehwe amanfo sa wonyale wama mu wie ye no ene ye se wo Johannesburg wo Swaziland anasa wo Zimbabwe fa konya iso wa bla yadrum wo South Africa ne bra beja ya hwe ba bia wo kra na apese ye to wo ho a fanambei na ebuki appointment doctor sene na nurse fo no eguso awo ho ya wo twen wo 0244 915 116 0244 915 116 na wontimi angel so OCP Ghana Limited that fertilizer papa the abawo a wodo mo wodo atoko ayuo eburo anase wo de no akwakoye legumes no bomodin a neko agrochemical shop biemu neko kwaji OCP Ghana Limited on fertilizer de petepete sa ne mano so no ama ne to do so no na wonso anya bi na aso abribra so de amount sa so na mo amoye patra hodo no nyina so no mo de ewo ho fry 0555 909437 and 0555 909433 na mpanyimfo angel so na won show na kwan yie ye kwa ensem no so Sompa TV so ne Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 ye remo ewo mwenchi eno ewo ebono matem obusua mrahye bedwane ya wo alaji onimonyafo Seidu Haruna
wono so aya de fefefe bi de ama adehye ya wonom ewo empotem ho ni nyina da ene se akate eye krokuma bi no ehye ho a fuopa ede ya na wonom eye na eto da bia ba bia yom kwakosiesie wo ho aye wo ho ye no eye na akwakoye asemsebe enam sayo so monyafo alaji Seidu Haruna akwakosie jana bia kama abefo de kra ena wadane ede ahye wonom sa bra na dwumedie no ekoso no monyafo Seidu woto nanum to ekasa trese of October, original president, the point and assembly and because the DFA assembly, regional assembly, director, MC, Diana, now MP, and then Madam hand over policy, Ama, and okay. It's about 12. There's more than actually there are 12 seater toilet facilities. Ebusia on monyafo alaji Seidu Haruna mrashe bedwani ya ono wencha bato ampesia so and a 12-seater toilet facility watimia yadi aba adehye ya wonom so won importem ho na kane Mercy Crache ya no no ewo mens wenchi kropon no assembly ni monyafo alaji Hakib Daudan so de abasobode de mapanyi ya wasa de nsem sei title the media edema command say okosala no so aba ibutu na okwa na okoto aba na ale no de no bia okwa aba ma wanda ni chama yo pe oseye no so mu asati eye bia ma o sheba bia o free onye na party ni abamu o position so dari awa si tedi amai na enu echi no ena ochiame kwadwo dazi wono ejina wa hipopro ye ne adefefe yakoso ewo ne kroma nemu eto enwum sei ede kire MP no ochiame na kwana dia da otosumi ye na kete na yo sabri yebada otufonya mpona se ededa yede jumodi atisi na nyame watiwiem na omo ya ho asida eto so ebekwa ma eye yiwu alaji Seidu Haruna wadawoma ye shase to aba ene to aba chepa ne shase abato 1992 na me shase to aba if you gram shase to aba you say MP ana assembly be say at the amaye me try maybe Ebusia no krokra mono onimonyamfo Osman Uma wono ene assembly member na krokra che ya wono so ewo ho wono so de kakra sei eja kwan ono bo like Seidu Haruna yes Oliver Twist we always ask for more in say wo de oye buru sei o da si haya hanom say dem na na kan life in hanom na media puo di say that we say maybe no one friend and as one friend ko no who score you know who score ko mi your person wo kire because ade a wo ye dada yɛde ne nyinaa esi ase ne ewura okansie mu ensemu tew na afei yɛtimi asɔre adwa so na yɛkɔ Ghana Premier League match week 6 na kyerɛ enura da games 2 ɛna etodwa wabra Accra Lions wonom etremo ewo eye enkran ema woto nsafre brekum Chelsea ko wieti pen ko 1-1 ewo wo sanso ena House of Lions so Pando ena wonom etena ye eto nsade frɛ ye Vision FC ekɔwie ye no obia entimi amfa bolo Anthony Yonko atena mu kɔwie 0-0 enso ewo wo
ene day games ni bi ebetoto eja na Wenchi Sports Stadium Young Apostles betina ho na omo atonsa dia frɛ Accra House of Folk never said die until the bones are rotten na wonom e dia boy ni ewo ho sanso na in Central Sports Arena no Samatters betina ho atonsa dia frɛ Insuatreman ama wonom e de aboy ni Kaela United be piemu ewo CM Park na wonom so e de Holy Stars for de no etimi ahyehyɛ so ewo ho Nations Dr. Kwame Chase Sports Complex wonom e betina ho atonsa dia frɛ Gold Stars for ama wonom e de aboy ni Adriana Fonso Nana Ajima Bedu the first park ewo na wonom ni Dreams FC de no ebeto Dwabechem United so ewo eye Nana Fosuji abo park no wonom betina ho na media Fonso atoa wonom na ene 3 p.m. na games ya maboso nyina no etete atonti ne ye hyamobo se ye betina se ewo ha se nom wabla kansie makonfo no ebehwe na eye de ekoso bia no matimi de amamo ba so far say na eniema esitie ewo susupono no eso Krobia Refra Sante Kotoko Metema wonom edikan points no more 11 points bibia ni Gold Stars etoso wonom say 11 points Sansuna Mediama etoso miensa with 11 points Bekum Chelsea etoso 9 with 10 points Nations etoso enum our 9 points Vision FC etoso ensia with 9 points House of Lions etoso enso with 8 points Insuatreman etoso nwotwe 7 points Samatters etoso enkro 7 points House of Folk etoso edu yekukromponi abusia o ma hyase House of Folk omo da so 10 omo 5 points that won't get come Kaela United so etoso 11 with 5 points and Accra Lions so etoso 12 with 5 points na chese Young Apostle 4 etoso 13 with 5 points Bechem United etoso 14 with 5 points Holy Stars etoso 15 with 4 points Adriana Stars etoso dunsia with 3 points Dreams FC etoso 17 with 3 points and Lagos Cities one so na aso aketeno with just a point ebusia yede nyina esi asenom ne adaye Asante Boa Benedict aso no ene semofo panyin news kriye was Sompa 93.1 kase dem Kumase yana one mase Sompa 98.9 kria nyakwa brother mo bumpa bubrokosia ye chia mo papa ye damo aso no chia minimo ene edom no sanso na Papa to send systematic monsu somu on kranza Sompa eto ensemi de madehye ya ewo be masafo kantanka na mia kasa apostle ba kwa amenya no MC a ho sofo ba ko pe ayamo ni de ne me de bebe achire azuka boye chidom na ma pikin so eboa ye papa ye be masafo kantanka ye dase ko be jese sempre mo be man so ene Mr Dave na hwe Sompa TV MC a ho de ma ye medin de ohene ire ma me ekua yeboa esia mabronya ye sore nkonwa so ama eye nyame asema ba wo nchen sofo sore ya pe minister IBJ betina se na hour of hope don hwere ya ye de enkranhye ba wa brabo no misro eno so hu dwumedie no nyabre nya daje na etie bi na wa brabo enye te se de etie biem yakra mu nyina